decided to begin my journey from the border that divides Kurdish native land. Meet Saleh and his gang. He talks openly about Kurds and a free Kurdistan, which according to Turkish penal code make him a separatist and liable for prosecution as a terrorist. He has an idea for his fellow Kurds how to carry out a terrorist act against the Turkish state. Sizde zorluk kime? Sizde maşallah. Şuma sizde zorluk de? Sizde zorluk barxotirinde eğer Kurda herkese ki sizde zorluk, 10 zorluk, 15 zorluk, çınabon, zide nebibon, düşman o diyem khore bon. Am çınad mon, am kim bon. Ne eğer zorluk gitme am çan zide bon, düşman neşine ama am etmişti düşmanı bişkine. Bir aydır çalışmıyorum, işim yok. Right now, I am unemployed. I can't find a job. She's not working. So, how old you were when you came to Istanbul? İstanbul'a geldiğimiz zaman kaç yaşındaydın? 8-9 arası. I was 8 years old. She was 8. So do you have any memory from your village? Hiç hatıraların var mı köyden? Anıların? Orada That en son night yaşadığım wiped geceyi out hiç my memory. unutmadım. Onun dışında I hiçbir şey only kalmadı. remember the night my father was killed. Eğer eğitimini sürdürme olanağın olsaydı ne olmak isterdin? Avukat. A lawyer. Siz Lawyer. So why avukat? Neden? Çünkü siyasetten o kadar çok insanlarımız yatıyor ki cezaevinde. Because we have many political prisoners. I would like to defend them. Evye jidve don't give up midland. Dev dava haber ne de? سال جار کی ازواج بھی كل من انا الانسان فرنسا الفارسيه اذا من انا درج فارسي برداشت شو مرقات ياخذ لانقره Nästa bandhagen. هفته جاره که چه کردن های بینایی درته او جان الوه و اجل برامه چوانه قزامه After 3 hours delay, to hoops and applause from excited onlookers, Leyla Zana and her 3 co-defendants arrived with the prison van, gazed up briefly at the waiting cameras, and then walked through a side door of Ankara's state security court. In the freezing weather, the prisoners' families are waiting for today's court decision. They weren't allowed into the courthouse, nor were the cameras. Avrupa Birliği Türkiye'deki bölücü ve Türkiye'nin birliğini zayıflatıcı çalışmalarının mihenk noktası olarak Leyla Zana davası üzerinde durduğunu yakinen bilmekteyim. Avrupa Birliği'nin bunu belirli bir stratejiye dayalı olarak yaptığına ben şahsen inanıyorum. Türkiye'de mahkemeler bağımsızdır. Hakimler mevcut meri kanunlara göre karar vermektedir. Bu kanunlarda tam anlamıyla demokratik bir kanundur. I continued my journey to Diyarbakır, the Kurdistan biggest city. For 20 odd years, this city has been a place of violence, fear, and sometimes horror. It is the sort of place that journalists love and tourists hate. Staring east along the Diyarbakır's old walls, there is a bust of Kemal Atatürk, founder of the Turkish Republic. Ya zalim zatla hoş ya. Evet şimdi ben Türk'üm ya. Ma hoş ne? Türkiye hoş ne?
ليلة ليلى ظناي شمال حبس زنداناي شمال حبس زنداناي خمتنا يا خويش قال ليلى خمتنا يا Meet the Mothers of Peace. Their flag is their traditional white garment, a symbol of peace. The Mothers' Peace Initiative, established in 1999. Since then, they have been campaigning for peace and general amnesty so their children can come home. Currently, there are over 5,000 Kurdish political prisoners in Turkish jails and another 5,000 guerrillas in the mountains. ده ساله مدبر بکریم کو مسئله مجلس جدایه لأوروپا جدایه یعنی ایرو ام دخوازن کی ام الوی درینه ام نبتنی دایی کی کردال وی داری بدی دایی کی ترکشی ای اسکر دبه ای پولیس دبه کی جا دایی کی تر دایی کی Almost everyone has lost a few members of their family in the conflict, to imprisonment or to the guerrilla faction fighting in the mountain. أبيا بابا زاروكي منه أبيا جي حرد الله منن أنا زاروكي منه شهيد باجار ما قلت فرشة وطانة حيوان شيء فاس شيء دوار شيء مال شيء عرض شيء آخ شيء هرتش ظلم وحقارة الماكرية أنا بسري خرا فينا هاتناش خرا درا إيه هذا ميجي برين أستني ماما إيه برنا قيد كرنا وندا كرنا كذا كشتبنت كذا كرنا بني ده كذا ها فهلي مشهور هات كذا كرنا بني خالي ملك شيء تنا ها. As they disappeared in the crowded streets of Istanbul, I realized the Kurdish question isn't anymore an internal problem. It is a pressing international and humanitarian issue that requires special attention from international community. جوابكين هجاهيلي كردستاني بقرينين وباكي داكي شهيدا وفشكين عقيدا ودوت مؤمن ظالم. Biz 5. senedir bir tek taraf ateşkes olmuş. Bence yani benim görüşümce onlar daha savaş eskiden daha beter savaş istiyorlar. Çünkü korucu sistemi henüz kaldırmadılar. Gelişme yok. Onun için biz pek yani güvenmiyoruz onun politikasına. Diye Türkçe ders bilme. Kezema mevan yeke. Çağda meşhur evan şalda. Empi daha dranda bir pune nerje. Brada andına de Kurda Türkat der negrin bese edi dişarı bese. جاري باجار يا مدى كتبان ظهران وبرخاء وزيد يا باجار يا مدى كتبان